kumbe cya cyana cy'igihubutsi Declan mwana wa boss azana n'umupagasi. Hey buretse Please. buretse This. ebise ne ibiki Stand him up. jana mutare umuvanemo jana gasiye jana mvane umusenzi. Shut the fuck up. Ndabinginze nameze nabi diabete yamurenze bakomanza umuntu ntabuje. Jesus. Shall I make us all a cup of tea while we wait? Ase mumutegurira icyayi abanza mu cyayi. Kumbe bwa butara yabonegeshije umupagasi azamusunika kuri Declan abatsindagira mu nguni baranye nta kindi cyabaye kigwira Declan Declan kwikuraho umupagasi bafungira na Declan muri kontineri. Ururwara rwa bozi rurahubuka mukingore uriya kontineri iri kuzuba iratura ukajya ni sauna wicayemo. Muze Paul baramuhaye baratangira. Sasa Oli nakana kamia Oli hakuno ahantu yaje hesta za kamera ariko twabonye Amba nako wa mugabo nabwira Amba atanu bari humura haratekanye bagize gutya basangana igicuma harimo ivu ibi naga ari ibyacu. Hano so Sebastian niba hari umuntu wapfuye bakamutwika yavutse muri 60 apfejo bundi venkombiye. You found him then? Uramubuvumbuye nyuma na nyuma yamubeke kara gaslenge. Yeah. So, Yego kandi wihangane nta kibazo mwana wanjye. was he yaba yari umunyamuryango? My husband. Sebastian yari umugabo wanjye. Bo's father. Nise wa Tibo. Kumbe Tibo n'umwana w'uyu mukecuru. I'm so sorry. Wihangane baya ntacyo mwana wanjye yapfuye.